engarne loka Uganda National Teachers Union atukotangin neymar kikite shishana kinaka ko akwapuok ngesi anyo na tomna kanyo la palopelo okada lopelo opotu ojalata ichoka ubakasida ebe ejaliti kesi apugan John Okot ngeserai chairman lo atukor kana ko districta kalo kata kui abala ngesi ebe era idwelu itunga lo elemete solo kesi ejasi kopana etwa kiatosa kechashoman no isimero amokna somatipet kono sai lepate keroki ngani na ikapuni tosema kugani erai atotake solo elemete idue atotake solo finyakunore ikoro switunga lo Uganda aege ajernu bonebe eda tukisa sekena kugani aswa ekota pugane aswam na ija nakini atekele era ona ngene pakebe ko dokino situnga aitimokina tradition patata aitimokini ailunga aswam mamne job Andrew Akore lo erai abwekintoni mwalimu luko senior katukor kanapana ngese abala ebe obu apugano geo atiakatiaki mwalimu yeni jo ducha geo papa atiakatiaka onyametelwa kiringo onyametelwa boko nyoro ebo pemesa era uni bore ni takadi kini noi bore ngini nese naki soy balabe kwait bo papa yi tiengeli paoriak abu nere kauna mwalimu asoete ai ngita pugan ai nakini kesa accountability kama na rakide igi anakine lu services bore ngini ngoli kawri burao pala pugan tachakino jo okaru boji burao tachakino jo konyuma metachakino nisi bodi baralo lobe chepa kibobo isa maoni putibore kwata hen binapugano fubale pole pupi apugano kakirongesilo so wanyino bonebe kara de busaniti otoma ai podcast ko da dur kesa re bonu bus ekos kesi as striking apuganda somaterono laborai alo site ata nakini lo medical do wae mwalimu mama jokona iko ne peneni idumunyo bonebe idisito wanani kere nere jana kina koto mana pugan itori akan na mwalimu so ibusane kit ko waya puganda ayre ror bonebe yata kinae modio bore enepe tarakari mwalimu nuda tete soma da kete som oja muno toma so eliptenga uria ke dipone kera misekin ebe era pugani nesayao aini ngosianu tetere kada kini mwalimu nese do pelo mami bikini ana kina swam atamasbe o mame keta o ilajara no ino eyote ngochuti be moina chepak mena apugana misekin MPs enyamete ilo na kaisa konya wanyo constitution Uganda no jara ni MP kojo nante senior 6 kopoko na government policy anoja isha nakino nasare anoja isha nakino primary anoja isha nakino secondary kodo jara ma de na kede ojas kede degree osojo omo makwana lo senior 6 anya milo na kaisa ngon dole degree anya milo na kwata uri mamu akwakuno Uganda kodo kitima isisha ilote adexna puga tamokian ilote jo clinic polamokian ikorosa sa semeroda kona kineni Kanuka TV East Francis Ochen ko districta Kalo Katakui.